оғози як ҳафтаи навро ба ҳамаи шумо бинандагони азиз шодбош мегӯям. Сархатти рӯйдодҳост манзуратон имрӯз 19 июл аз студияи марказии радио Озодӣ. Дар нашри навбатии барнома аз омодагии Тоҷикистон ба эълони авфи тиллоӣ хоҳем гуфт ки ҳазорон нафарро фаро мегирад. Дар ҳоле ки ҷангҳо идома доранд, ҳаятҳои музокиракунандаи ҳукумати Афғонистону гурӯҳи Толибон дар Қатар аз садоқат ба сулҳ ҳарф мезананд. Ба ҳушдори шӯрои уламои Тоҷикистон барои бастани масҷидҳое ки қоидаҳои беҳдоштиро риоя намекунанд. дар Тоҷикистон авфи тиллоӣ эълон мешавад ва бо дастури президент як гурӯҳи корӣ барои омода кардани тарҳи қонуни марбута таъсис ёфтааст. дар ин бора ба Азия плюс як манбаъ аз ҳукумати кишвар иттилоъ додааст. гуфта мешавад, авфи навбатӣ бахшида ба 30-умин солгарди ҷашни истиқлолияти Тоҷикистон беш аз 25 000 гумонбарон, айбдоршавандаҳо ва зиндонёнро фаро хоҳад гирифт. манбаи хабаргузорӣ афзудааст, барои қабули қонуни мазкур дар охири моҳи август ё аввали моҳи сентябр вакилони маҷлиси намояндагон аз таътили тобистона бозхонда мешаванд. охирин қонуни авф дар кишвар соли 2019 дар иртибот ба 25-умин солгарди тасвиби қонуни асосии Тоҷикистон қабул шуда, бар асоси он беш аз 20 000 зиндонӣ ва афроди гумонбар ба судир кардани ҷинояти мухталиф мавриди авф қарор гирифтанд. бо ташаббуси вазорати мудофиаи Русия дар марз бо Афғонистон тамринҳои муштараки низомии ин кишвар бо Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон баргузор мешаванд. тибқи иттилои нашрияи «Известия», силсилаи машқҳои муштараки низомӣ аз моҳи август то сентябри имсол идома хоҳанд кард. нирӯҳои кишварҳо амалиётҳои ҷангиро дар сурати убури марз аз ҷониби аъзои гурӯҳи Толибон ва дигар созмонҳои террористӣ тамрин хоҳанд кард. таваҷҷӯҳи асосӣ ба маҳви гурӯҳҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ, инчунин муқовимат ба бесубот кардани авзо дар Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон равона карда мешавад. рӯзи якшанбе дар поёни 2 рӯзи музокирот дар шаҳри Давҳаи Қатар ҳаятҳои ҳукумати Афғонистон ва Толибон ба натиҷае нарасиданд. дар изҳороти муштарак таъкид шудааст ки ҷонибҳо то замони расидан ба ҳалли мушкили Афғонистон музокиротро давом медиҳанд. рؤسای هر دو هیئت مذاکره کننده در قسمت روند مذاکرات معلومات ارائه کردند و قرار بر این شد که مذاکرات طی 2 روز با یک کمیته فشرده 7 نفری به پیش برده شود. дар изҳорот ҳарфе дар бораи оташбаси давраи иди қурбон ки 20 июл ҷашн гирифта мешавад зикр нашудааст. қаблан ҷонибҳо дар рӯзҳои ид оташбаси кӯтоҳмуддат эълон мекарданд. музокироти ҳукумати Афғонистон бо Толибон чандин моҳ инҷониб бидуни пешрафти назаррас идома доранд, вале дар ин байн гурӯҳи Толибон аз миёни 421 ноҳияи Афғонистон наздик ба нисфи онро ишғол намуда, марказҳои вилоятиро зери муҳосира қарор дода, яке дар позгоҳҳои калидии марзҳои Афғонистон бо кишварҳои хориҷиро таҳти тасарруф қарор дод. шумо Сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. шӯрои уламои Тоҷикистон ҳушдор додааст, масҷидҳое ки қоидаҳои беҳдоштиро риоя намекунанд муваққатан баста хоҳанд шуд. дар остонаи иди қурбон ки фардо дар Тоҷикистон ва аксар кишварҳои мусулмоннишини дунё таҷлил мешавад, шӯрои уламо бо нашри як муроҷиатнома мардумро ба эҳтиёткорӣ ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ даъват намуд. аз сокинон хоста шудааст ки бинобар хуруҷи коронавирус намози идро дар масҷидҳои назди хонаашон адо намуда, кӯдакону бузургсолон аз рафтан ба идгардак худдорӣ намоянд. дар ҳамин ҳол зоирони Каъба адои маросимҳои ҳаҷро шурӯъ карданд. маросими ҳаҷ соли дуввум аст ки бинобар пандемияи COVID-19 дар шароити маҳдуд баргузор мешавад. идома дар гузориши Искандари Хоҷамирзода. рӯзи шанбеи 17 июл маросими имсолаи ҳаҷ оғоз ёфт. зоирин ки ҳамагӣ сокини ин кишвар мебошанд, бо иҷрои талаботи беҳдоштӣ ва масофагирии иҷтимоӣ тавофи Каъба намуданд. бо ишора ба пандемияи COVID-19, ҳукумати Арабистони Саудӣ мисли соли гузашта вуруди ҳоҷиёни хориҷиро манъ кард. тибқи нақша имсол фақат 60 000 нафар дар маросими ҳаҷ иштирок мекунанд. قبل از پاندемия تا 2.5 میلیون نفر در شهرهای برای مسلمانان مقدس مکه مکرمه
و مدینه منوره مراسم حج را به جا می آوردند. بر علاوه میلیون ها نفر در دوام سال مراسم عمره را به جا می آوردند. بر پایه آمار رسمی سعودی حج و عمره سالانه به خزینه این دولت تا 12 میلیارد دلار فایده می آورد. حج یکی از 5 ستون دین اسلام به شمار رفته هر یک مسلمان باید در طول حیاتش حداقل یک دفعه مراسم حج را به جا آورد. روزی 18 ایول منصبداران کشورهای اروپایی ابراز داشتند که شماره قربانی‌های باران و آبخیزی‌های اخیر هفته گذشته در دولت‌های اروپای غربی به 183 نفر برابر شد. سرنوشت ده نفر معلوم نیست. تنها در یک ولایت راینلند پالاتین آلمان 670 نفر زخمی شده است. آفت‌های طبیعی اخیر به آلمان، بلژیم، هلند، لوکزامبورگ، شویتساریا، австрия و جمهوری چک زیان رساند. در قسمت اساسی آلمان باران‌ها متوقف شده و مردم به رفع آفت‌های طبیعی شروع نمودند. سفارت تاجیکستان در برلین آلمان از همه تاجیکانی که در این کشور زندگی میکنند درخواست کرده است که اگر نسبت بی‌درک شدن شهروندان تاجیکستان در موضع‌های آفت طبیعی اطلاع داشته باشند کنسولگری را در جریان گذارند. بانک جهانی با نشر یک پژوهش خود میگوید پاندمیای کرونا ویروس سطح زندگی مردم در تاجیکستان را به شدت پایین برد. در این تحقیقات آمده است در ماه اپریل و مای سال گذشته شماره پرسیده شده هایی که گفتند هیچ کس در اویلهشان کار نمیکند به مراتب زیاد گردید. هرچند بعداً در بازار کار وضع نسبتاً بهبود یافت ولی در ماه نوامبر سال 2020 موج بیکاری دوباره روز زد. در پژوهش ذکر شده است از زمان خروج کرونا ویروس 15-20% مصاحبان گفتند که امکان معالجه کردن را نداشتند. 14% پرسیده شده ها اشاره نمودند که بعد خروج کووید 19 حداقل یک بار از دولت کمک گرفتند. بانک جهانی میگوید پاندمی انتقال پول مهاجران را به وطن کاهش و در نیمه دوم سال گذشته و ابتدای سال جاری طلبات به کار در خارج کشور را افزایش داد. همچنین در گزارش ذکر شده است که در این دوره امکانات خانواده‌ها برای خریدن غذا، پرداخت خراجات کمونالی و طبی، همچنین ذخیره خوراکواری کم گردید. و یک زاده 27 ساله تاجیکستان برای قتل بیرحمانه همسر حامله‌دار و پدر عروسش حکم ابد تهدید میکند. تشخیص روانی شاهنظر شوسفرов در شهر یکاترینبورگ سالم بودن او را نشان داده است. اکنون پرونده گمانبر به دادستانی ارسال کرده می شود. ماه فوریه سال جاری قتل وحشیانه دختر و پدر از نوعی توجیکو بود که در شهر پرم زندگی میکردند سر و صدای زیاد به بار آورده بود. در این حادثه داماد خانواده را گمانبر کردند و خود او نیز هنگام بازپرسی کشتار را بر عهده گرفت. شوسفرov در جریان تفتیشات گفت مناقشه اویلوی بر سر آن سر زد که همسرش میخواست اسقاط حمل کرده از وجود شود. در سنت پترزبورگ گروهی را بازداشت کردند که به تشکیل موجودیت غیر قانونی متهم میباشند. در بین دستگیر شده ها یک شهروند تاجیکستانی هست. مقامات حفظی حقوق پترزبورگ میگویند گروه مذکور طول 3 سال برای بودوبوش غیر قانونی 1600 مهاجر مساعدت کردند. به قول تفتیشات زاده بازداشت شده تاجیکستان از اول سال 2015 با کمک هموطنان خود برای گروهشان مشتری پیدا میکرده است. آنها با پیشنهاد معلومات بر دروغ حجت‌های ضروری را برای به قیدگیری شهروندان خارجی آماده کرده. غیر از این به تهیه شرطنامه‌های قلبکی که گویا بین مهاجر و شرکت‌ها بسته شده است مشغول بودند. اکنون برایتون درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی برای امروز 19 ایول $1 را 11 سومانی و 32 درهم و 1 یورو را 13 سومانی و 36 درهم تعیین کرده است. امروز قرب 1000 روبل روسی 152 سومانی و 10 درهم نرخ‌گذاری شده است که نسبت آخر هفته گذشته اندکی پایین‌تر میباشد. دوستان عزیز، در دقیقه‌ای که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. خبر و گزارش‌های از این بیشتر و 3 ساعت پس در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما خواهم کرد. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید.